ka message me weka ko ba wikier kan dia latin kona no ngarar wakel ka west ko ba ka wakel ka east ko ba min weka east ko ba he do mala te ga nyimandan hiya manda ba magora ande miki ka da pene ka 2022 ala wo me ki kore dan tore mondan jen che moy ka dier kana gwante tin kana ngai jena ba to ne riet ka min dong dien e message me weka ne tin konan chalke Jacob West ba ben ka Jacob West ka plan gurjanga rawtiti ka kana kono ngara ka ngati che ka kan paske dung no wajen man liya maka yelong e message a chup ka ye ngan tela nga che tele access ka jipe nya tame chi telephone na menana la right ka nga kana ka direct call che te ka riok la te ka la kwa je pay okay ba la ye bi akule te ka liang kana your pin so kana your pin me kana your pin tela nga access ka ne kon direct tela nga direct call ka ke ye la tiang no ba ben ka pe ka ba ye jo dwanga ko bia sia ka ne kon ko ken be ka wacha ka liang min balaran batone anon mendan te kon ka nyimandan message me weka ko ba weka Easter ko bo te kon ka nyimandan mu gor ka nyimandan mo chale nya logrut here de chole nya logtut kan la ka chol ka wandon dien tu do wandon dien but la really name gwandien chole rot really name gwandien chole rot ala nyimanda ne nya logrut chi nyimane merishol shultut che shulrut che ben ka nga ka che la ro ba roi ka ne de kon ta ka ko ba east wo nyiman chi ka da pinne ka 2022 daga pinne ka Ethiopia ke giana la wacha wachiende jene nya chiega kobo ke wachiena ka kobo jene re da kana me ke liu ne me shu au cha da agwa bare dan kana gwante ka tin kana ta nyiman tin kana jidwara kana ngai ke nyiman ne nya lo che jo dear sister ngan che dear long chi te da che jinget yena gwando aro ka gat ku ke family du a jene che dear long ne me ko ko da ta gordo ka chi joj muno wo jen mete karama wo nyimanda ne nya lorut mo yo ngai che nyimanda ne nya loktut choda tiaga che chola roda mo la chola ga gwando ni tut but really name gwandien chola rot so jen mo wi jo ngai jira mo changa ni yene do kon tiaka ko mechina nyimanda ne nya logor ga nyimanda ne mere chol gore je long nyimanda ne mere chol ja ka South Africa ka Nairobi changa yoda ka wo jen baba long ko jen gore je da man nyimanda ra ngai jeni mo e jawo je sia wi jawo je ka bia nga yene ko ni chal ka jishang de yene show inbox and then they ya come telephone cha bla ko social media chetil che ka telephone cha ka gora wa ba ka chia ani mete ka telephone mo cha yon nyal ka pan raising ba telephone mala telephone gwanda che ka mente ga nyima anda ne mere chol cha bla ko social media bad yen ba nga ba inbox je ka ba ben kam ye so nyima re sister nya lok cha je gore nyimor ka diere long ko jin tire daka ni me ko da je na kana malun kana ngai mun go chite de che jinget che wiya kare de we je che chimal ka ku ka mi che ka wona mo ye na wallen ye na gwando aru ka mani ye na ko ta ka yista ko bo mun ga ye nyima nda ne nya logrut che nyima nda ne nya loktut so de ye na goro gwa wa je de ye na in boka pass ka de nyima ne mere chol to ja ko je ba yangai so information mo again we doran ka yista ko ba wiki er ka we ka kon dial kon e kon la kon gui gwa me ka pe en go cha nyima nda na mo cha chole nyima ka die lo mi di long ko ku ko gore je ba male be ngai again la roye nanen we ka ne kon chal ke ji we ta ko bo message me be na ka re doran shere mon ka jongole state wur mi chal ke doctor ye ga la ga bana doar mi chal ke jongole state la ga bana jani wache jien ka joga da ne pai wajo che jien ka joga da ne pai wajo che woko kworde ni mi chal ke santino den wall che woko je che jo den wall che jo ngan goro go binga moi ka mai che jo ngan goro je go binga rep ka mai te ba nong ne ka wat so ki den wall jo ge ka na na che chob den ta ma che ka ma bala da na mai tin ka yene de kon di altin rong en go jen te waltin da dur kun ta ka ko tare mala men balar ji wo jin point gwara na titi na te la mai te ba kam ne ku ta kon ta ka wati te doro gwani dia la kon ki la ro ba jikke na ba kareb kam mai raye mo goro go balar ji westa ko bo ka balar law dia la kon te pin ko jen biya te ka lentin
an wo je no ngom la ka pilana nan tapin ki den wala la ne no chama ike ka bitop ko on teme gor no wo big mal be chop den wol che wur mi chal ke doctor ya gay ko la gavana dor mi chal ke jongole tet ko la gavana jani min naga nuare ka no den jongole che jo chama ike ka bitop and then me che gu yen go jen point da cha mai bitop den wol ko den wol go loy de go den na wara mala mi cha kwari na nan cha nyoka ko inde ka na ko nyoka no ka to 2025 to 2026 de ka na ko nyoka no ka wada ka 2027 ala wa jen plana men goro je de ne dial tin kon ta ko na ne dial ka South Sudan to ko de ka calm down right now de kon pere mala men nan ta ka tin ka ku ko ba kwari ba ko ko kan ta ka election so men che gu na man gargai ko go lo de je wa jen ba lo ba ka yingna a lo to kon re lo ka che jo ba wa ka selfa me che wur mi chal ke den wol le wo report me wa chop ka selfa wo ka mai te ko ne cha ko no ka na nuori e ka pene na ko je no gore je be mala ko le chop ka nuor territory dor nuor di ala kon che we ge che ga che jo chu we le nga ga ye nei di ala ko le ye na gur ko information me be jerun be je golde and then che den wol che je chi den wol je ge chu le wo chu le chop ka selfa kin mai adit an be je moi ka mai so cha mai ka mai de jen barau ti ma kur barau jen barau mai ni shi ka kur barau ka shi ka 7000 le nga ja gwa cha mai ka mai de jen barau ke rew jog ngwan di ba kal barau ba de ba ngwan wol na ka barau le yana ba la daga tong na mai ti jen barau 70 guns cha ka to burmi chal ke e burmi chal ke ya gai ko awa ngwan dai kana dai mai ni kana dai mai ne cha ka to wurmi cha ka doctor ya gai ko en wajen cha ka nan ka wat plano kwala nan ka wat mo kwala goro ba larji westa ko bo kan ci kana le wo humanitarian nan goro ba gad westa ko ba tin chu tin changa ni rituari kana tame cha ngai wajen de de nyur anytime soon re doran ko de na de ka lo attack dia na waka kani na daro titi yenji westa ko bo in 2 days time biate ka attack dor mo chal ke wijal le nga jagwa biate ka attack dor mo chal ke wijal to ara je yak rodun ke information man no ni mala to cha mai kam ning te tigbor mai man jawni ni wuro na ni chal ka ngar ka la garan kir li ade ning te tigbor mai man jawni ni do ni chal ka tai dor ku jara me cha no mai ti jen baro tu wana de kien mai ti jen baro tu wana de kien gor ko ba tak ba nang kan ba nang dor mi chol ke buma dor mi chol ke wal ga kayam ka jen min ba nang kan ci kan be nang direct ba nang ka rew ba nang la wo jen bal bale la surprise attack biko waka rew biko waka cha ran di je na ka wat ba je ni dor mi chol ke wal ga ken ka biko wone na ka wajal la wo biko waka rew wang ram ngai witte de biko red ka witte de menan biko waka kam dor mi chol ke wulang ba je ni wajal ken ataga mo we wijel ko kwiko chi humanitarian chi luok kana de wo mai kana te kana de chi won to me wa penu kon ka jen plan cha la de gabana do arma chal ke jong le tet kula wurjani min tu ga lok so rai ma jene be ka ngara ar ko gore je biya linga pe jene de kon to ka weta ko bo wo chara je ye karun ken in 2 day time biya te ka attack me banange ning tet tibor ala luok jai ni wurma chal ke taidor quest yanga jagwa cha no mai ka de jen baro ka de ka tungwan na kan to ala wo jen be kana tag lat anytime soon joni ya tay jena yen ji dor mi chal ka walga ala walga kana wejal tay jena so information na roto kana ko no ngara ka pel yene dia la ko le yana gur twara je yakaro don kel ko chia a chup ka ne kon ka pel so bia ne kon be ka jakob be ka alat ka bia ba ngayen o wur mi chal ka ning te tigbor ni tay dor ko cha nong dai mai ni ko gora ba tak be lat dor mi chal ke wejal so ta to ka ken ko be ka ngarar pla du nyima ndan gor ka nyiman ani nyalok rut che nyima ndan ni nyalok tut tut ka ko ba west wikier ko ba east gor ka ji long nyimor chen te ni pin chen ni che ga me ka ngi je kana gwando are ku ngin bo ka jen poinde bianga cho kam number yen ko ba number ba kam nyiman bi ko je ka nyiman chi nyiman che te ma long ka che nget che bu ye wo chi nyiman che te kare tore di de da ne tana tin wan mai ka jen da ka pin ke 2022
so pila go yene de kon te ka weta ko wudu na te jena yes so garmi chal ka GYG information me ko pas ka ne kon chinen ajiram kel lere gare lere go ning te tik bor mai man jawni ala kweli chal ka tai doram te wi kwaru kweli jen be jien la go gor go ba dol me chal ka wal gag be ata ka jen bi ko waka mampin jel ka ka sabra ya ta ta mai ke no nga gabana wur me chal ka ya gai ko ala gabana jani min tere dor me chal ka idor me chal ka ngara ka chale di dor ya nan chal ka jongole chima to chi ka chop ka bi ka chop ka yesun jona gari no miti ka ngada ka communication mo ga ka gari lar gare lar wo yen chi abita ka 10 days let's say no waka wa 10 days chi ka wan chi abita ka 5 days akan yana attack kan yana je so kan yana attack je kan yin te tikbor mai man jawni dum da bana ka ga ba ka de we wur mi ko da biles ko jen man jawni la da ba ka ga de wunta ko ni do te ka chi edwar balla ma yana ka ala wona ta wi kwara kuele tita kel kan wur mi chal ka patot kom me shika na mana gwan lende me cha ala ma gwan lende so rai me jana be ka ngarar ka yana tin di altin konti la ling cha to ka non me ne shia ka news me jira ma guru je go bi ngoko ban pin ka dir ku wo me ling ni news cha to ka news go ro bo ka analysis go ro te ka te ba analysis ma ka me se de ba we ka wur she nyar kwai ke le she no pan wur she nyar kwai ke le da ne she no pan dor me chal ka northern America goro wote ka tito do goro balarji tito to kono goro go balarji pan ti be ngun ko jo community nyar kwai keli won go ne ne ngin na ya go che nyar kwai keli e min cha na wan ngin na ya go gurmi chal ka ma bodol ka ne gurmi chal ka ne gurmi chal ka patot kong tin konti la kuel tin cha gore war ga wani mulwal ngene ya go che nyar kwai kelu dum do go chen mi chan kai che nyar kwai che bekan ko jen tu duela ma cha ngar ngaro a wan ti trade mun no go mi jin nyar kwai mu guinga mi takel ka law tin liu kel ka law